Kei te tūtonu te Tactix mō te wini. Kare anō mātou kia toi tētahi a whiringa toa, ko ngā Tactix, ko ngā flames hoki tērā. I a rātou e whakangungu ana mō te tukinga ki te kapa pulse. You know, at worst, we finish up how they did last year, but at best, we can still win this thing, and that's what we're gunning for. Nō tēnei mutunga wiki ka tuki rai ki te rai e nei kapa ki te whiringa whaiti o te whakataetai ANZ ki o tautahi. A ka eke te toa o te kēmu nei ki te whiringa toa ki tā maki makaurau. Ko tā te paia Selby Rickett, he wero nui kei te haere. We've had one really good game against them this year, so we're trying to take some things out of that game that really worked for us. We're really lucky we've got a bit of variety in our attacking end. We could have Ali or Martina in that goal shoot and they both bring something different, so it's really leaning into what works for us. I tērā wiki I patua te kapa Tactix e te Mystics, whitu te kau ki te rima te kau mā ono I te wahanga te kau o te whakataetai ANZ. I te wiki I mua atu, I he anō te kapa no waitaha ki te pulse mā ngā piro e iua. Ahakoa tērā I toa rātou ki ngā kapa e rua I o rātou kēmu tuatahi I tō rātou kāinga. And it goes in. It's excellent teamwork. Nō tēnei wiki kua hoki mai te Ahakoa a Donna Wilkins ki runga kōti mō ngā kai tākaro e whakamātūtū ana. To make sure that our girls are fit and ready for match day, which is the most important. Some can't double day, so some go to the pool or do other types of recovery to make sure they're in the best shape for our night session. So that's when you see the coaches get on there and put their arms up or run around. I tēnā tau kaore te kapa Tactix I eke ki te whiringa toa. E te kau mā toru ngā tau o te paia Selby Rickett e tākaro ana I tēnei whakataetai, nō reira kei te rongo te tinana I te hiahia mo te whakamātūtū. Heoi, kei te whakapono tonu ia ki tōna tīma. Yeah, I definitely believe in our team. I think we've had a pretty good season. We just need to, when it gets to finals, it's always, finals netball is so much harder. It just goes to a new level. So we've got to work on the connection and just back ourselves because we know we can do it. Ka tiro whakamua Selby Rickett ki te whakarite whakātūranga mo te marea e mātaki ana. Kei te kāinga mātou, ki mui o mātou ake kai tautoko. Kua toa I o mātou kēmu katoa I te kāinga I tēnei tau, no reira, ko te tino hehea kia wikitoria kia tai mātou ki te whiringa toa hei tērā wiki. Ka tākaro ngā kapa pulse me Tactix I tēnei rātapu I te taiwhanga a Wolfbrook I o tautahi, e rapu ana raua I te tūmahi kia eke ki te whiringa toa ki te kapa Mystics. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.